Finding ke friend chong sengtini kaisa han hai information ketal dibi faika sini omongka pre-matric tai post-matric scholarship ni bagai sini je taklai 2020-21 ni scholarship sengyakho tabuk no sengi rgjakha sini ST welfare ni tei saklai rgjakha o jagao omongka online application ma khainai jotono saimanno baksa katalog ke saiman yang mano jara 9 rogo 4 ne rok ngai ge sini o je online application khaijangnai date hingka ge sini uskango je 15 tarik ni simi rekha borok haipano soliyakho abon bagai ang date dofan soliyakho abon bagai video samlia tini simi solika jehetu ang o video no salamka norok busu tei last apply khaimanai hingke sini 31 January jora tei norok last apply khaimanai hingke norok ni tamo kagos joma nangne school marnai aborok ang sanai norok o video no pura painai di hingke omongka sini joto Tripura rajyo o nitai bairo pori tongnai rokni bagai omongka scholarship joto pre-matric tai post-matric scholarship hundi hingke sini obo borok institute level verification ongnai 10 February jora solinai hingke district level hingke 12 February jora solinai ar pore state nodal officer ongni verification solinai 15 February jora hingke je state nodal officer paimani pore final je state ni je final je verification ngo abon porese stapen habo hingke jara ketal student tongnai rok romdi nini institute nang seka takalai nang kaise school poriman ta kaise school soika nang madhyamik pass mani pore bak nang madhyamik pass nang pore nang diploma phan nang khaikya PTI rok ab harong ha ke nang ketal ke fresh ke ma khainai nang 9 pori 9 ni bagai hingka ke pre-matric ni fresh ma khainai 10 hingka ke tung bai fresh khaina nangya 11 ka khang ke nang fresh ma khainai 12 ning ke nang fresh khaina nangya o jago hingke jara fresh khanya ni hingkai romdi norok tam document nanginai sini romdi ST certificate semani mark sheet tai photo tai income jodi noko family chakri khayo norok salary certificate marnai DDU ni hingke nini bank account dok soke nang nini school joma ri marnai je nang application khaimani pore je nini print copy marnai acknowledgement tai nin kagos potro soho norok jani je school joma marnai hingke jara romdi tabuk semon khaipaijak tabuk semon nanyo khlai taklai 10 ni hingke norok hingke renewal ma khainai nini college ni hindi nang semon first year nang taklai second year ni khainai hingke nang renewal ma khainai hingke apto jotono saimono hingke jara 12 borok bo renewal ma khainai norok renewal khainai rok hingke norok ni online apply khaimani pore norok kuno document joma rana nangyani sabo renewal lok hingke norok o jaga o tege sia je bairo pori tongnai rok hingke norok application khlaimani pore je acknowledgement mano aboni soho nongni document soho norok janija SDM ni je state welfare ST welfare ni office norok joma marnai hingkai oro borok tege sabo friend chong norok apply khainani sikang norok ni Aadhaar bai norok ni document bai norok ni bank account bai nini bumung rok thik ke milirui apply khajini sabo haige ulomai rok phan ngai mano semani hai semon onek bulungkha hingke jodi norok Aadhaar rok bulungi tongkha account rok bulungi tongkha norok tak phone correction khainani nong bag su tongkho 31 January jehetu prai tai arai mas hai su tongkho hingkai abon bagi thik ke correction rok khlainai apply khajini sabo o jago ke jodi norok omno karai tai kuno sungnani musong ka norok comment khaidi jodi norok comment khai man bising tei norok bhaike apply khainai obrok naina musong ka norok an comment khaidi jodi nong ni request bang hangke sang phunungnai hai ke phunugya jodi norok o video no manai norok sajak hangke bo like khlaidi hingke friend chong ba joto pori tongnai student dongno ang teisia hana hai hambai apa